أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن. Mnoštvo hadisa Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem aludira i ukazuje da će do sudnjeg dana doći do velikog tehnološkog napretka. Pa smo mi prošli put konkretno spominjali izgradnje i proširenje Medine, da se spominje kao predznak sudnjeg dana i to se već desilo u prvoj generaciji Islama. Zatim, podizanje nebodera u Meki, pa smo u tom kontekstu spomenuli hadis koji je kod Ibn Ebi Šejbe, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostalog rekao, pa kada vidite da se u Meki kopaju kanali i vidite građevine koje nadvisuju vrhove planina, a danas je upravo stanje u Meki, građevine koje se izgrađuju nadvisuju vrhove planina. Zatim, mnoštvo pisanja u hadisu koji je zabilježen kod imama Ahmeda, a šejh Šuab al-Arnauti, rahmetullahi ta'ala alejh, šejh koji je prošle sedmice, čuli ste, preselio, on je ovu predaju ocijenio vjerodostojnom, spominje mnoštvo stvari koje će se desiti, kaže, i pojavit će se pero. Između ostalo kaže, pojavit će se pero. To sa sobom povlači mnoštvo pisanja, to sa sobom povlači mnoštvo štampanja, to sa sobom povlači proširenu distribuciju. Pisana riječ će biti proširena. A ako vi danas pogledate, ne znam koliko koristite, mislim da koristite, možda je naša komunikacija više sada pisanim putem nego što je usmenim putem, nego što je govorom. Daleko više pošaljemo riječi, tako da je proširenost pera, šta god bilo štampanje knjige ili bilo modern način komunikacije preko Vibera, Whatsappa i Facebooka, aludira na neki tehnološki napredak i to je ono što je najavio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Približavanje vremena jeste jedan od pokazatelja. Pa spomenuli smo da ima različito tumačenje šta znači približavanje vremena, pa smo rekli između ostalog da su islamski učenjaci protumačili da će biti lahka komunikacija i prelaženje velikih razdaljina, tako da će ljudima za daleko manje vrijeme moći više da obiđu, što aludira da se vrijeme skratilo. Nekada se odlazak na hadž trajao je godina dana. Nekad je trajao godinu dana. Zatim, nove vrste prijevoznih sredstava. Spomenuli smo također o novim vrstima prijevoznih sredstava, ono što je od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma prenešeno da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bit će pri kraju moga umeta ljudi koji će sjedeti na sjedalu u nečemu poput sredstava za prijevoz. Izlazit će kraj vrata džamije, a žene će im biti obučene, a razgolićene. Ovo je kod Ibn Hibana u njegovom sahihu. Interesantno je, es-suručke ešbahur rihal. Sjedala koja liče prijevoznim sredstvima. Nije se moglo reći auta. Ali mi danas, jasno nam je na šta se aludiralo hadis koji je izrečen prije 1430 godina, koji je zabilježen prije 1400 godina, sasvim nam je jasno, tačno nam je jasno šta, pogledajte parking gdje je džamijski, kad bi moglo ondje kod fontane nekako da se dođe i da se spusti auto, mi bi tu došli. Iz džamije odmah da sjednemo na naša sjedala. Zatim pojava tehničkih sredstava, i ovo je kod Tirmizije hadis koji je hasen, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi omogući ruci moja duša, neće nastupiti samog svijeta, dok divljač ne bude govorila ljudima. A još se spominje po pitanju komunikacije između neživih bića i životinja sa ljudima. Postoji još predaja, vi znate, kada bude došlo drvo garkat da bude progovorilo, znači definitivno će govoriti. Kaže, dok s čovjekom ne govori vršica njegovog bića i kaiš njegove nanule, i dok mu vlastita butina ne bude govorila šta je učinila njegova porodica protiv njega, šta je učinila njegova porodica u njegovom odsustvu. I stvarno to bi se danas dalo tumačiti da se odnosi na moderna sredstva komunikacije, ovo što mi visi sad iza ušiju i ono što mi držimo na našim butinama, kad nam zazvoni telefon, kada dobijemo, mi upravo sa butine uzimamo i gledamo, možemo da pratimo šta se dešava u našim kućama. Znači, za taj vakat je to bilo jako živopisno, jako precizno opisano. Da će čovjek da razgovara sa predmetima koje nosi uza sebe. A mi danas, nekada kad vidiš čovjeka da hoda ulicom i razgovara, kaže lud. Danas ne osvrćeš se, znaš da je na mobitel da razgovara ili na bubicu ili da. To uopšte danas nije čudo. Danas to nije čudo. Čak po pitanju nekih predaja, kao što je prenio Huzeife ibn Jeman, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao samo što se nije srušilo zlo iz nebesa,
samo što se nije srušilo zlo iz nebesa, a doprijeće sve do felafija. Pa su pitali šta su to felafije? Rekao je, to su udeljena pustinska mjesta koje nemaju nikakvog života. I stvarno, ako bismo mogli, ovo bismo mogli protumačiti, imaju učenjaci koji su to ispomenuli, da se ovo odnosi na satelitske antene. Kao prvo zlo sa nebesa. Ako je išta se može dati neki opis satelitske antena, to je zlo. To je zlo koje emituje svoje signale sa nebesa, a dopire do pustinskih mjesta, pa mi smo vidjeli šator razapeli, donijeli akumulatore i donijeli one motore i struju sebi proizvode i gledaju usred pustare, nigdje žive duše, oni gledaju nešto se gleda. Gledaju isto ono što mi gledamo u našim kućama, da ne glubimo neke pobožnjake odnosno na njih. Sa nebesa doprlo zlo do udaljenih mjesta, znači dalo bi se tumačiti da je ovo nagovještaj dolazak satelitske antene. S druge strane, treba napomenuti da postoje predaje na osnovu kojih možemo zaključiti da će ipak doći do tehnološke dekadence pred sami sudnji dan i da će doći da se ljudi vrate na staromodna, na primitivne načine oružja i na primitivne načine jahalica. Da će se ponovno vratiti na strijelu i da će se ponovno vratiti na jahalice, na konje i slično tome. Kao što je to zabilježio imam Ahmed, kao što je to zabilježio imam Muslim, o borbi i sukobu poslije koje će muslimani čuti da se je pojavio Dedžal, pa će poslati 10 odabranih junaka koji su među najboljim konjanicima. Odabraće 10 najboljih junaka koji su među najboljim konjanicima. To je Dedžal se pojavio. Spominju se konjanici, nešto što aludira na primitivni taj način transporta. Također, spominju se strijele. Kad se bude pojavio Dedžalova vojska, pa kaže, razapeće se i strijelama se prema nebesima, kaže, sa strijele će se vratiti na zemlji, ali će biti krvave. Pa će reći, ubio sam vašeg gospodara. Strijele se spominju, ne spominju se nikakva druga oruđe. Da se zaključiti da će ipak u tom vremenu, pred sam sudnji dan, pred pojavu velikih preznaka sudnjeg dana će se vratiti na neki primitivni oblik življenja. Da li će to doći do nekog meteora koji će proći pored zemlje pa će izvući magnetizam, kako to tumače struka, to bi se moglo desiti. Nestane magnetizma, nestane mogućnost komunikacije modernim sredstvima. Moguće. Da li će doći do da li će muslimani doći do nuklearne bombe pa će iskoristiti? Ne znam šta će biti, ali definitivno čovječanstvo se može vratiti i najvjerojatnije da će se vratiti u taj oblik, ali Allahu ta'ala alem, opet to je stvar podložna tumačenjima. Pored navedenih predaja, po pitanju tog tehnološkog napretka, spominju se također ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji, to definitivno pokazuje na tehnološki napredak. Zatim, nadmetanje u gradnji visokih kuća, a isto se spominje i podmlađivanje staraca. Doduše, u kontekstu farbanje brada, ali s druge strane mi to danas možemo zatezanje lica i slične stvari koje rade starci da bi imalo izgledali ljepše i atraktivnije. To su predaje koje govore o tehnološkom napretku. Druga porodica tih predaja o predznacima sudnjeg dana govori o moralnoj dekadenciji.